Oras, selamat pagi Bapak Inang, nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Malasuhur bani sadarion boy sisi hanami nasyam use marhite rigapan siganu pari bata pai matangar hita hatanine bata pasadi hita hurta martonggo hita. Terima kasih Tuhan naduk mangiring-iring goduh nami saganjang samingguon jana bani panorang minggu pagi on tetap ope itu rangi hamu apa pikiran nami marhite hatamu ase paima jalo hanami hatamu papasing ham hanami ase ibagas sapasingon muin hanami manjalohon makaguluhkon rosi makorjahon harosu mihurmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jala merapakon tonggo namion. Amin. Bapenang kurian nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus malasuhur boy sisihanay man nasyam marhitehon ni rigapan siganu pari bata sadarion minggu tanggal 10 Oktober 2020 sada aima natarsurat bani buku Job bindu 20 ayat 10 nama katahon tapi ibotoh dodalan nahudalani anjaha anggo iu jiau gabedos kon omas au luar bapenang malas tumangdo uhurta halani bani bibel taon adong usihan halak na daulat halak na pitor halak na makorjahon harusuni nebata mandok pakon sitaronon totu gabe usihan doai bata sangga ibagas na mandok pakon sitaronon ibagas 10 taon ase tetap marpangarapan ase tetap marguguh jana ase tetap tarapuh kita ibagas na makorjahon harosuh ni nebata bani perguluhan taon ase bui somon si Job kita ibagas perguluhan ta isangga ibagas sitaronon ni sonai mahomani hita sangga mandopakon sitaronon bahkan sangga mandopakon hata-hata napahirihon bahkan ibagas perguluhanta sangga mandopakon harugian na bagal songon si Job na manjaga hapasingon ni na manjaga parsahap ni janah na manjaga hapor sayon ni sonai mahumani hita ay si Jope dos songon hita jolma ibagas na mandopakon parguluhan ta sigano pari tapi sangga marsitaronon iya sangga mandopakon harugian bagal iya marhitiyon na buis ganup artani marhitiyon na marujung gulu ganup anak pakon buruni tapi anggo Job tetap dutene ijolom politik pangarapan sonai age hapor sayaon ni jana sabar do iya mandopakon hasomani napahirihon si sabar do iya mandopakon parinangon ni jana sabar do iya ibagas sitaronon ni aima ase pengalaman ni Job na makatahon bahasa iboto hune batado dalan na idalanini artini ai pos jana tenger do uhur ni Job langa dong nalang iboto hune bata rossi namasa ibagas parguluhan ni sonai mahumani hita porini pela pesalose ope kopit sa pulusia itongah-tongata tenger ni hurta aima na mambubai hita rossi na patotapkon lakata ase tetap makorjahon namadear makorjahon harosu ni nebata hita halani takas ibotoh kita bahasa ibotoh nebatado dalan na idalani hita dalan na pitor atap dalan na sambor dalan na madear atap dalan hubani hakahoon ay maase porini pe ibagas perguluhan ta bani panorang seguton mandopakon bage-bage ni
parlajoan, parutulon, atape sitaronon hita. Songon pengakuan ni Job, ibagas parguluhan ni, ididah doai, gabe songon sada ujian hubani. Artini, ujian ai, laho papitahkon guluh ni, laho papitahkon pamujion ni, laho papitahkon diri ni, ase pasangapkon naibata. Jana ipausih si Job do, sonaha ujian ai, songon omas na ilobur ibagas apuy, dop ko si hudarat mahaganupan tasik, dop ko si hudarat mahaganupan kadar-kadar logam na legan, gabe omas napitah janah maharga maiya. Jadi sonai mahumani hita, ulang mabiyar hita, anggo mandopa kon sitaronon, anggo mandopa kon parutulon, halani makorjahon, rossi makaguluhkon, hapiturun hatani nebata. Porini pe bahat halak napahirihon hita, halani ibaga sitaronon tetap kita pokut martonggo, tetap pokut hita manangar hatani nebata, tetap pokut hita rohubani partupuan. Anggo tetap hita mambahen jana makorjahon sonai, ijai matongon ipataridah kita. Porini pedo pakon hita bagi-bagi ni sitaronon, rossi hasusahan ibagas 10 tahun, doko si salose ujian ai, songon pangokuan ni si Job ai, luar mahita songon omas. Ase sonai mapangarapanta ibagas 10 tahun, ase marhitehon ni hatani nebataon, manotapkon hita, ase ibagas hatani nebatado, gabi guguh bata, ibagas hatani nebatado, gabi apoh-apoh bata, jana ibagas hatani nebatama, tetap tarbahen hita, ibagas perguluhan taon, lang mubah-ubah kaporsayon ta, lang mubah-ubah pangarapan ta, lang mubah-ubah lakata lahu mangrikon Tuhan, halani iya pe nebata nalang ongga mubah-ubah laho makaholongi hita, rosi laho pasirsirhon namader bata. Amen, martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan bani hatamuna pondok ini, nadop manorangi ur apa pikiran nami, bahasa barang aha petongon edop pakon hanami ibagas parguluhan nami, rosi ibagas perjalanan nami, takas do Tuhan ibutuh kam dalam napitor barang dalam namarlekluk na ilupusihan nami, halanay ajari hammahan nami, ase bani ganup dalan si dalanan nami, rapakon hammahan nami, janah tetap matongon Tuhan, marhitehon ni guluh nami, marsangap janah marmulia ham tongtong ibahen hanami. Amin. Oras mau bata ganupan Bapak Inang, selamat hari Minggu, janah selamat maribadah mahita, baik ai na maribadah tatap muka, sona ege na maribadah marhitehon ni media sosial atape marhitehon ni online. Shalom, selamat hari Minggu bata ganupan.